Mipatimaw sa sesyon sa sangguniang panglungsod, kaganiyang buntag si Police Colonel Hansel Marantan, ang Acting Director sa Davao City Police Office, aron mag-courtesy exit human siya Mihangyo nga magpa-relieve sa pwesto. Matod ni Marantan, nitong Hunyo 13 paniya gisumite ang iyang hangyo nga i-relieve sa pwesto. Medical condition ang rason sa iyang request. I am in pain. I have medical conditions, so I have to address it. I have 52 metal screws in my body. I have a total knee replacement. I have a titanium spine. In other words, I'm a PWD. I have an impaired ear. So I think I have to address my situation. Gipasigarbo ni Marantan sa exit call ang mga nakabut nga kalampusan sa DCPO ubos sa iyang liderato. Pipila niini ang zero terrorist attack, zero election-related violence ngadtong midterm elections ning tuiga ug ang 100% crime solution efficiency. No move is best move. Sometimes no news is good news. You overdo it, mali. Underdo it, mali. So I check my demeanors, I check my belt. I have to tell you that obviously there's opposing parties, di ba? Naintindihan naman ninyo yun. So kapag I'm a law enforcer, I have to maintain it that way. Unsay kabulan nga milingkod si Marantan, isip Acting Director sa DCPO. Gidayeg sa mga konsehal sa Davao City ang nahimong kalampusan sa kapulisan sa syudad ubos sa iyang termino. I'm humbled because of that. Is that a proposal or they will give me some commendations and all that. The PNP will be happy about it. My family will be happy, and such a relief. So when I came, sabi mo nga may some controversies. Lahat naman ng pinupuntan ko yata parang may controversy. I went to Negros Oriental for times, daming sinabi. But in the end, we look at the bigger picture of what we do, and good faith will vindicate us in the end. Wala pa'y petsa kung kano sa gyud muhawa sa DCPO si Marantan, pero gibutyag niya nga tulo ka mga pangalan ang iyang gi-rekomenda nga mohulip sa iyang posisyon. Apan wala una niya kini nganli. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.